Bede okşayt ha? Kaçdan gitti? 245'te ne? Bede satılıptır 245'te. Жақсы. 245'te. Qancha aldınız ekan shuni? Ha? Satılmadı. Qancha ekan bahası? 150 ming ekan. No, çöp kimden ekan? No. Azam nere saman bağıldı. Bence samanın bağısını değil. Ve eçkileri kança oldu tekeler? 15. 2.15 mi? 2.15 mi? Samanın bağısı kança eken? Saman arza 165 son ortamız. 165 son. Bir kadar düşük kaldı. 150 olsa beretken hurmatlı görüşler. Akçap kança eken ne? Bildi bıçak deresi. Bildi Ya bunu akçap kançada da akçap da ke? Karı. Akçap 200. Akçap 200. 180'den olsa verirse gerek. Bu arpa saman okşayt ha? Arpa saman. Kança eken bunun bası? Kaça? 170. 150 olsa verir etken sen sizde. Bede içi bede. 250. Yaxşı. Qaysi bağ oldu? Qancha oldu? Ketdi hozir. Qanchadan bo'ldi? 30dan. Qancha oldu Qo'chqorishul? 13,5 mi? Ustolar, B qancha olibdir ha? Saman kimdan ekan? Paya qancha oldu paya? Payane gel yok. Paya satıldı mı? 50'den gitti. Paya 50'den gittir. Payanın bağısı 50 son deydi. Hurmatlı görüşler, ötken bazarları salıştırıp görüңүздөр. Bugün Nokat Borбордук bazarına kirgen. Çöplerдің bağlarını bilip çıtaslar. Az nerede qaysı bağlıda onu da görüyoruz. 220 dan. Bu bakça okşaydı ha? Bakça 220 dan. Qancha qaldın üstüne? 20. İşler yaxşı. $15 mi? 15. Kengirbaş. Kengirbaş rakken ha? 15 mi? Qanchadan oldu bular? 8.200'dan. 123 bin oldu. 8'den geçmedin aşağı. Urgaçı bari? Yala urgaç topla. 8.300'dan deydi. Mına şimdi biz Nokat Borбордук mal bazarına kirip geldik. Assalamu alaikum hurmatlı YouTube görüşçüler. Жана ушундай эле универсал базарынын катталуучулары. Biz bugün Nokat mal bazarına 27 dekabr 2020 yıl. Ушул адаттагыдай эле biz bugün 27 dekabr 2020 yıl тартууну саануйлардан баштайлы биринчилерден болуп, сиздер көңүл коюп, назар салып туруңуздар. Ой пикирди комментарийга калтырып, өткөн базарларга салыштырып туруңуздар. Азыр алдыбызда турган саануй менимче. Канча экен саан экен? 90 миң кеми бар. Көрүңүздөр. Жакшы. Кар өтө уруп аткан мезгили. Баа болдубу? Канчага келди? 80 миң. Sütü qanday berет экен, sütü? Sütü qanday berет экен? 5-6 litr sütü var deydi. Жақсы. Keyin mына саануйдун да басын билели. Канча экен саануй? 120 миң кем бар. Баа болду?
Sütü qanday berет eкен, sütü? Sütü qanday eкен? 7 litr sütü var deydi. Жақсы. Sizdikiçe? 100? 100 min. 100 min kemi var. Torpaq erkek, 3-cü balası. Жақсы. Мына жерде дағы менимче Россиядан, чет жерден келген уйлар бар екен. Азыр ушулардын издегендер болгон буга дери. Комментарийге калтыргандар дагы номерлерин сурашкан. Мен азыр ушулардын телефон номерин дагы жарыялап кетүүнүн аракетин кыламын. Кана бу уйлар кимден экен? Билмедик. Дейлер жок экен, ушул жерде бир өтө көбүрөөк турат. Бул сизденби? Бул пародасы кандай айтылат уларда? Четтен кел, Россиядан келген. Каерден келген? Новосибирденби же? Новосибирден. Канча экен баасы? Бооз окшойт, 130 миң кеми бар. Жакшы. Бунун музоз баласы Торпогу. Мына Ургач экен. Жакшы. Kamera bunu sifte bol mu? Жақсы. Biz бау болып отқан жерлерді көбірек көрсетіп берудің әрекетін қылайлы азыр. Мына ушул жерде дагы бир токол турат. Менимче Бишкекский окшойт булар. Бишкекский окшойт булар, Özünde uylar. Өзүндө ойлар ба? Жакшы. Канча экен баасы? 120 da. 120 миң. Торпогу канча күндүк? 1 ayga болуп калды. 1 айлык торпогу менен. Торпог эркек ургачы? Ургачы. 120 миң. Сиздикиче? Бул 130 миң. Бүгүн көтөрүлүп кеткен окшойт, өткөн базарга салыштырмалуу. Бир аз жогорурактай. Жақсы. Бау oldu сіздіге? Токол. Бау oldu 95-ке. 95-ке келді, бірақ бербедім дейді. Жақсы. Бұл жерде дағы музолу үй тұрады. Бұның дағы азыр баусын біліп бір сыра көрсетіп кетеміз. Бұл меніңше екінші тұңғыш же, бірінші тұңғыш? Бірінші бе? Қанша екен басы? 75 миң. Қанша әлдіп сүт береді екен? Aldınız mı? Yaxşı. Siz ne yapıyorsunuz bu жерде? Burada bazar öte kızı tutat. Hazır qaysını soda qıldat bilemiz. Buna bağ oldu aba? Bala surga. Qancha bağ oldu? Qancha? 70'e yakın kaldı. 70 mingga жақын болып қалды дейді. Siz qancha сұрадыңыз? 80-ге сұрадық дейді. Жақсы. Базарыңызға берсін. Assalamu alaikum. İşler yaxşı ekan? Ушул жерде дагы сатылган окшойт. Кайсы сатылды эке? Наркыбы? Канчага кетти? 93-ке кетти дейт. Жакшы. Торпог эркек. 93-ке кетти дейт. Мына бунун торпогу баласы. Жакшы. Кайра сатасыздарбы? Кайра сатат, кичине чайчакка берсе. Жакшы. Мына ушул менимче бул экинчи туңгуч окшойт, Экинчи туңгуч. 70 миңге сурап атат дейт. Жакшы. 71-ге чыктан экен. Жакшы, базарыңыздар берсин. Adam bir yakın ötüp koşup boğaz kişine. Adam tapmadı. Ben tapmadı koşular. Oldu. Жақсы. Özümüz kaç öte tarttık koy. Qaysı қабат? Универсал базары бұл. Ноқат мал базарлары көбірек шығады. Қаншаға алдыңыз? Айтың. Қаншаға кетті? Айтыңlar. Сатылған жоқ. Сатылған жоқ дейді. Жақсы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул жерде бир баа болду, бирок кайсы экенин көрбөй калдык. Жакшы. Биз тартынуулантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мен сиздерге ноқат
Борбордук базарда Сааныйлардын балаларын бир сыйра билип чыктык. Мындан нары улай эле Сааныйларды билип, андан кийин экинчи чыгарылышка биз Кунажын жана ошондой эле Бооз Кунажын жана жаш төрпөктөрдүн балаларын билип берүүнү аракетин кылабыз. Сиздер сөзсүз түрдө биздин каналга ой пикирди калтырып кетиңиздер. Жакшы. Азыр ушул жерде баа болуп аткандагы бир мал бар экен менимче. Кайсы баа болуп атат? Мына ушуларбы? Кайсынысы баа болуп атат? Эки кара баа болуп атат дейт. Жакшы. Булар бооз окшойт, а? 145 миңге бермей. 145 миңге баа келди, бирок бербей атат дейт. Жакшы. Versem ana, 60 versem ana. Мына кимден экен мына? Россиядан келген окшойт мына уйлар, а? Bolaniki mana bu qilyapti. Мына аканыкы. Жакшы. 145 ming qilyapti. 145 миңге бербей атат, бирок жакшы көрүнбөй атат. Бооз дейт, мына эки кара. 145 qilyapsizmi? 145 миң 500 болуптур, жакшы. Var buraya. Şilteversen ayaklarına düşüp kaldın yani var buraya. Verin aka. Şilteversen var buraya kadar. Verin Şilte. yana. Oo sen şiltettiren. Jarım. Jarım var bize. Мына ушул жерде дагы бир бооз үй турат менимче. Бооз же кысыр экен, азыр эсинен сурап билели. Боозбу, кысырбы? Боозбу? Канча экен баасы? 75 миң кеми бар. Баа болду? Баа болду дейт. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Sahipcan. бул дагы бооз окшойт, а? Boz boz. Канча экен баасы мунун? Bunu 100 bin kamı var. 100 миң кеми бар. Жакшы. 100 миң кеми бар. Yakın boz. Канчага келди, ака? Баа болду? 90'a koyup verdi. 90га кичине сурады, бирок бербедиңиз, а? Жакшы. Мына ушул жерде дагы бир менимче бир биринчи туңгуч окшойт. Биринчи туңгуч бооз экен. Канча экен баасы? 70 миң. Баа болду? 62 миңге баа келди, бирок бербедим дейт эси. Var mı? Жакшы. Универсал базары. Ana Pınaz'ın diye. Так, мына жерде дагы бир акабыз боозбу же кысырбы, ошонун Bunu Allah bilet. ошону алдыңызбы? Бул реальный баасы экен. Канчага алдыңыз экен? 62 aldın. 70 sıraş mı tat vermeydi. Жакшы, жакшы сурап тур го. Жакшы сурап тур го. 62. Жакшы сурап тур го дейм. Azmaz var. Аз-маз барбы? Жакшы. Базарыңызды берсин. Жакшы. Бир акабыз мына ушуну кармап турат экен. Бул боозбу, кысырбы? Boz kısırken bilmem bıraktım. Бооз, кысыр экени бирок белгисиз дейт. Канча экен баасы? Boz 60 kem var da otarsın. 60 миң кеми бар дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Көрдүңүздөр да. 60 миң кеми бар. Канчага келди, бербедиңиз? 45 lira ödesine geldi vermedi. 45 миң өдөсүнө келди, бирок бербедим дейт. Жакшы. Мына ушул дагы малдын дагы өз негизи сынына карап баа болот. Мына ушул бир аз арыгыраак же жакында тууган. Ушунун да баасын билели. Bunun baası hazır. Buna kança eken aka berke? 70 bu ayda tamam. 70 ming kemi var. Bu kısır ha? Boğaz ba? İçi çok kopşulu, içine şey görünmedi. Arkasından karasam tüp-tüz durat. Kança bağ oldu? Yendele geldi geç kaldı. Yemile geldin herbe. Жақсы. Bağ oldu deydi. Bu 65 bin Mına şuna akaz 65 mingge bağ geldi, biroq berbedim deydi. Boğaz kısır ekeni hazır. Surab bileyli esinden. Boğaz bu kısır bak amına. Şef. Boğaz bu kısır mı? Kısır mı? Bağ kança geldi? 65 mingge geliptir. Biroq berbedim dedi. Жақсы. Sizler Universal Bazarı'nı görüpsünüz, hurmatly görüşler. Bugün 27 dekabr 2020 yıl Nokat Борбордук mal bazarında biz bazarga satuğa girgen Сааныйлардын балаларын билип жүрөбүз, hurmatly görüşler. Ne alып кирдиң? Bir ene bala bağ болуп тур. Канчага келдиң дейсиз? 88 жарым. 88.500'e geliptir. Жақсы.
80. Bakıtbay ber endi. Bakıtbay. Ber. Sen şunu talaşma. Bunun turpa urgat ekan, ha? Qanchasi tungi ekan? Ikkinchi. Ikkinchi tungi ekan. Tuza ikkinchi. Yaxshi. Sağdagi ikinci. Qursog'idagi ikkinchi ekan, ha? Yaxshi. Bas. Bir boya tap kelgan ekan. Ke qo'y endi nima qilasan? Ke qo'y. Bak 5 so'm talaşma menimle. 5 so'm talashmas. O'shani böl ko'ringlar chiqanda bo'lar ekan. Öldük de hazır. Böldük de hazır biz. Tapta da tap. Bak. Yerdekini adam. Vakat. Qaysini bağın otasın? En katır Buna endi bola. oradan çıkarsın. Gezattın en bir kadın bu sensin ey. Bo'zam ekan, ha? Akto'ya kalmadı. Bak. Qancha verdingiz? Gel. Büttüm ona onu. Ona yine bola. 88.500. 88.500. Bir berbe aytadi. 88'inde 2000 koyun verdin. Sen 90'da otasın. Koyan 1,5 milyon. Ne aytganingdan? Var. 88.500 ga biroq berbe aytadi, men ketaverayın. Qancha oldingizlar aka buni? 44 mingga olibdir. Bo'z bunasi menimcha. Yaxshi. Nartın görüşünden dalı böyle gösterip koyun. Kaçağa geldi? Hurmatlı görüşler. Biz Nokat Borvorduk mal bazarına kirgen, satuğa çıkan boz jana sağan uylarının bağlarını bildik. Az uşul жерде мына шеке satıldı. Je biri. Qanchaga ketdi? 60 mingga ketdi buni o'rog'im. Hurmatli ko'rishlar, bo'z o'xshaydi menimcha. 60 mingga, ha? Bo'z, ha? 60 mingga. Ko'chigi mayli. Yaxshi. 60 ga ketdi. Dağı bağıldat menimcha boshqa жерде. Bağıldat. Hurmatli do'stlar, biz mana shu men jiyintiqdayız. Bugün 27 dekabr 2020 yıl. Biz 20 yıldan akırkı gana gündörü. Biz şul menimcha 2020 yıldan akırkı Nokatdagi eng akırkı günü desem жаңылышпайм. Biz ikinci çıkarışqa Qunajin, jana shunday эле Boz Qunajin, жаш эркек urg'ochi turpoqtorning bolalarini bilib beramiz. Sizlar söz түрдө ой пикирди комментарийга калтырып, kanalga катталууну унутпаңыздар. Biz мына ушу мен биринчи чыгарышта жыйынтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Нокаттык Борбордук мал базары.